mu gihe intambara ibera mu burasirazuba bwa Kongo yacururutse mu bice bimwe na bimwe byigaruriwe n'umutwe wa 23, abaturage bari barataye ingo zabo batangiye gutahuka. Aba bavuga ko kuva mu nkambi bagataha basubira mu ngo zabo hari byinshi basanze byarangiritse. Abenshi muri aba batahutse bavuga ko bishimiye kubona intambara igenda igabanuka buhoro buhoro kuko batacyumva amasasu, ariko batewe agahinda no kubaho basubiriye mu ngo zabo ntacyo baramuye. Umwe muri abo ni Beatrice Furaha, wari umuhinzi. Turahimbawe no kuba tubona intambara igendera gabanuka, nta masasu tucumva, ariko guhangayika vyo birabandanya kwera dushonje. Dutahuka washitsi wacu dusanga ata kintu na kimwe kihari, nta bikoresho dufise vyo gukoresha mu mirima yacu, nta mafaranga dufise, wumve ngo nta kintu na kimwe dufise. Ikindi gihangayikishije abatahutse kandi cyumvikana nk'igikomeye nifatwa ku ngufu ry'abagore n'abakobwa. Urugero ni nk'iyo umugore agiye hanze gushaka inkwi zo gucana, iyo ageze yafatwa ku ngufu. Sala Kahindo nawe w'umuhinzi yaratahutse asanga inzu yarasenyutse. Igihe intambara yatangiraga twahungiye mu majyepfo, maze igihe abo muri 23 bageraga mu majyepfo twiyemeje gusubira imuhira, ariko dusanga amazu yacu yarasenyutse burundu, nta kintu na kimwe cyari gisigaye. Abandi bahungutse bumvikanisha agahinda batewe n'intambara n'abakoraga ubucuruzi buciriritse mu bice bakomokamo bya Minova. Aba bavuga ko batewe ubwoba nuko ubu bashobora kwicwa n'inzara, ndetse bakavuga ko amasaha bamaraga mu isoko yagabanutse kuko isoko risigaye rifunga kare kuko batarumva batekanye 100%. Twari twarahunze intambara maze duhungira i Goma, ariko icyo twahungaga cyadusanze i Goma maze dufata umwanzuro wo kugaruka hano. None ubu hari agahenge gato, ntitucyumva amasasu, ariko bisa naho inzara ahubwo ari izatwica. Mbere isoko ryafungaga saa 1 cyangwa saa 2 z'umugoroba, none ubu dufunga saa 10 cyangwa saa 11 kubera ko dufite ubwoba. Dutewe ubwoba n'abayobozi bacu bashya ko tutarabamenyera, ntabwo turamarana nabo umwanya uhagije, ari nayo mpamvu dufunga kare tukihutira gutaha, kandi dukeka ko dutashye nijoro dushobora guhura n'umusirikare akaba yaduhohotera. Abenshi muri aba batahutse bahuriza kuko babagowe n'ubuzima babayemo ubu, aho bagereye mu bice bitandukanye bakomokamo, kuko bumvikanisha ko nta terambere bageraho mu gihe batakoze amasaha menshi nk'uko byari bisanzwe. Bakavuga ko gutaha kare bisa nk'aho ari ukubihatirwa. Hari kandi abavuga ko umutwe wa 23 ubasaba guhindura imyumvire mu gihe baba badafite akazi, bakiyunga nayo bakinjira mu gisirikare. Tem Harris Ishimwe, Ijwi ry'Amerika.